Molao-kakangwa go thatafatsa melao ya go tsuba mo nageng o tsweletse. Seno se tlile go akaretsa go kganela go rekisa disekerete kwa di-vending machines. Mokgwa go paketela disekerete o tlile go fetolwa mme di tshwanetse go supa matshwao a kgalemo a pholo. Go le jalo e tla bo e le lwantlha disekerete tseo di bidiwang di-vape di laolwa go ya ka molao wa motsoko. To treat vaping in the same way as smoking will completely negate its attractiveness as an alternative to smoking. Coupled with the proposed taxation on vaping products, we know that this kind of regulation will hand the tobacco industry a major advantage against the only product to pose a threat to smoked tobacco since the advent of smoking. Ga jaana melao ya go tsuba e letleletse gore go nne le mafelo a go tsuba kwa di-restauranteng le kwa mafelong a go nwela bojalwa. Fela seno se tlile go fetoga fa molao o ka tswelediwa. The current law allows for a 25% of a smoking area in an entertainment sector or restaurant. But the bill is proposing to remove even that 25% due to the challenges that are experienced by non-smokers. Baitseanape ba saense ba tshwaetse kgato eno monwana. We cannot overemphasize the cost of smoking in this country. 42 billion is 1% of GDP. But the tobacco industry pays 12 billion in excise tax, right? In the same year that it cost 42 billion. 12 billion excise comes from smokers, not from tobacco industry. They basically just collected it. The smoker paid it when they're buying the cigarette and puts it on. Sure, people should be allowed to smoke, but where's the protection of those who don't want to smoke? Where's the protection of their rights to not inhaling secondhand smoke? Fa o tsuba gaufi le nna ke sa tsubi musi o wena o ntshang o tle go affecta in a way. Fa molao o ka mametlelelwa go tsuba go tlile go kganelwa le kwa mafelong a poraefete tota le ka mo dijanageng mo batho ba ba sa tsubing jaaka bana ba fitlhelwang gone. Molemo ne motho SABC News, Pretoria.